Na Mbula FM rek tale taki. Golnga elambasa Mbula FM nambando ene serre. Ando tale tak na borong ene Mbula FM nambando ene serre su. Au vai tu garaki au reba tu ni estima au ando tale tak na borong ene Mbula. Tolo bina Fiji Mbula FM nambando wa esinga toka. Mbula bina era roga Mbula FM nambando atikola. Mbula FM nambando ene serre. Ni Sambula, sai koyongona bakalelaka ni nonda itukutuku. Ame bakandei takarau na tambana ni tukutuku, ni sember ni toribaki en veikor ni buli, na kena bakabulidi na bosbaka itokei, kena bosbaka India. Amai takitiko bako kawa na buni bola tunde ni buli o Dr. Bridgelal na tikinongo, dinanga ni toka en nonda yabu ni bakabulewa na kena bakatabulidi. E bakandei takanangas ni buli liu mai na Yatsen Primary School o Marika Suliano ni sa mai tiga butika na kena bulidi na bosa rorongo ve irna ngone buli mai na kalasi 5 kina walu kanangai wakaidori malua ve irna ve kalasi eso. E mai tokona tika na Australian Liberal Party no na sa mai tiga burai kina boli kuni nonda burabura na matenitu ve lutaki ena nonda bunua. Tukuna na minista ni Beka ni Bunuatani mai Australia o Julie Bishop ni samai tokandei na bewe kani ni matinitu e rorongo. Pakareitaka o Bishop ni rai ni nona matinitu beiviti e na tokandei e na buku ni beiboli pakandurin bisnisi beibaka toredaketaki ke no buli. E mai bakandei takatiko na matambose ni tamata takataka e na nondo bonua ni rotona senga ni valataka na kena toka e no ronandola na isau ni tamata takataka e na nondo bonua. Tukuna na ibakalesi liu ni matambose o Nesbitt Hazelman ni nangai bakatau tiko na veikaongo kena matambose kanti keba na isau Sena Wages Council. E kayo Hazelman ni dondonu mena reidi endo na isau mena venga ni te kena dakadaka e rangaraba na tamata dakadaka. Kena gito, erto sana le kemba ni mataka na mata timi ni Vodafone Fiji mai rakiraki. E kaya nandoni vei wakatabulidi ni timi o Ben Ryan ni erto na reida na wakatangende ni tubaki ni yang. Tukuno Ryan ni nanganreba mena biuta batatiko endo na timi binaka na sota mai Chapani ke Hong Kong. Esa mai dawe keri na bakaleleka ni nonda itukutuku ni te mua te manda. Gold FM is #1 here in Sigatoka. Gold FM is our favorite radio station here in Lautoka. Gold FM is #1 in Nel. I love listening to Gold FM in Ba. We love listening to Gold FM, only the classic hits here in Suva. Hear about Batukola, you immediately think of gold. I'm Josephine Sabi and I love hearing Gold FM. Gold FM, only the classic hits.